thir tu lengai thatu te chibai kabu ka chu sang ni som ni paruk FIFA World Cup round of 32 game hu nom tak maya Brazil chuan sini sikhatin Japan an ne a round of 16 anin hlang kai ane hein khela hian Brazil lama tangin Casemiro le Gabriel Martinelli ten goal khat ve ani khunga Japan lama tanga goal lut om chhun khung tu hi Kaisu Sano ani ve bokani Carlo Ancelotti an group stage game nu nung bera Scotland an sop tuma a starting 11 ngai tho Japan lakah po aron mang le a Japan lamero an group stage game nu nung bera Sweden anin hne tok pui tuma an starting 11 a tel lo player pali ngot main Brazil laka in khel bul an tran ane ti chuan game tir phat ata Brazil lamin ball an changtama game an dominate an thunun ngal em ama ero chu Japan lamin defensive game phui tak an khel thunga defender panga back 5 nen omzenei takin anin tlara an tho ho na tha a an tang rual thiam em an teima boxi a an display na thain an punctual bokane Japanese player te khan an ti turchin le ti lo turchin an thria a an chianga an press vak lova game compact tak an khela wangin Brazil lam khan space mun all an mumang lo ne an han nor thina sot po an nei thina ama ero chu an tok lova Japan lam tan khan a hlo om tok thin lo ne Japan lam khan game plan mumal tak an neya chu film khur le thataka in vena chance an nei ruala nor le thut ane Brazil chu kan thria a in khel thiam ram ball thiam ram an ni a chu wang Japan lam khan skills le possession ti vela an phak don lo an ngam don lo ti kha an thre chiang thlata chu wang tum mumal tak nein Brazil kha an machon ane defensive game phui tak an khela ball an chan chhuna ro midfield in pe kwal vak lovin direct takin an nor let ngal chhuai thina ni Brazil defense lam kan en ani chuan Marquinhos Gabriel Magalhaes Danilo le Douglas Costa te an dinga tin defensive midfield ani se Casemiro kan hmubokani chuta tak chuan Brazil defense line chak lona enge kan ti chuan speed ani tani Brazil back 4 Casemiro nen back 5 ang nita se khang player panga zinga pali te khachu kumsom thum chuang to ten ni kumsom thum chuang to ten ni a an speed in du thu asam lo hlom an chuan a fum ve do hlek to ani chu tak mai chu Japanese head coach Hajime Moriyasu khan a hrechiang dona Brazil defense line chaklo na chu speed ani ti kha aman don lutuk khat chu wangna naute zuan zang in thazo le tan chak mai te kha ball an chan ruala counter attack manga chule thoi tur khan acha ti achiang ani ti chuan first half minute som ni pakwana Japan lama tangin goal kan mutarenga Sano an midfield lai Brazil ball in pass tur adan cha nuin chak takin a khalluta penalty box pon atangin thazetin a pet lut ane kha goal lu chana khan Brazil midfielder Casemiro kha pu mo tur ber chu ani ta a speed that lo luat kha teamin an tuar pha ane kumsom thum palio upa ani to player experience takani ton thria tam tak aneya team player poimo takpo alani rengani ama ero chu a speed ber hi du thu asam to lova hei hi apoi theni ti chu Japan laka an goal chhuwa dana khan chiang takin kan hmu ani tin Casemiro baka Brazil defender te abikin Gabriel Magalhaes po khan ati tur atilowem o ti theih ani in ka hria a chhan chu Casemiro an Sano kha center pia hret atang khan aron tran to a phadon lo ti kha a hriat ani khatianga kha chuan Gabriel khan aron chil tura kangaya ama ero chu ron up lovin midfield lam chana ada ani che kang chu Sano an mun ol le hun anei phata a chance nei thatakin aron manga goal kan hmuzui ta re ti chuan first half game tluanin Brazil lam khan Japan lam kha an super play thei thlot lova minute somli panga chung khan Japan game compact lutuk defense phuila tuk kha forward nei tha Brazil tan meu po sutlang thei ani lo ne
tichuan second half lam an tran le ta a Brazilin an game kal mang an ron thak dang lam na sa a manager fing le ton riat nei tha Ancelotti class san zia kan mu chho ta ne Ancelotti khan Japan lam taktik kha uluk takin azirti ashiat theya chuta mu chu Japan lam khan back five mangin defensive game phui tak an khela midfield a ball anin pevak vak lova an chance mu chuna counter attack mangin direct takin chak takin an ron vole thina ni ti kha asheta ne tichuan enge ati kan ti chuan midfield a in beina midfield battle a om tak tak chuang lo a thleng tak tak chuang lo tin an midfielder Lucas Paqueta ala chuaka goal an ma mobok nen striker Endrick adalut ta ne tichuan Brazilian striker pahni Endrick le Matias Cunha ta mangin second half atang chon Japan lam kha an norta a Cunha ro alo in pot thlasheta second striker angin a khel a tichuan Ancelotti an striker pahni a man na wangin Brazil lam nor anna sota Japan lamero antal boy sot thune tin Brazilian striker pahnia Japan lam an nor ba ka second half a khan enge kan mutam kan ti chuan cross ball ani chu po akang lam hlirin ani first half tluanin Brazilian ground ball mangin Japan lam an nora ama ero chu Vinicius Junior teang ball thiam le rang tu khleng point game a ngong lian tham an nei hlei thei tlat lova kha khan Japan lam defense phui zia le ground ball a an that zia kha atilang ka hria a chuta tak chuan Ancelotti an game plan dang aron chop chuak ta a chu air ball kang manga an king buida nor ani Japan lam chu kan hria a player lian le sang an nilova chu tak chu Ancelotti an tangkai taka man adu a advantage lak thiam adu ta a anaute akanga ball vorlut tam turin a hrilti kha chiang takin second half an kheldan atang khan a mu the tichuan Ancelotti game plan chu a work ta a tum ang takin arua man ang takin thil akal ta a second half minutes somnga perukna Gabriel Magalhaes ball vorlu thazet mai Casemiro na tawlut are kha first half a Japan lam goal lu chhana Casemiro le Gabriel Magalhaes te kan pu mo do berani kha ama ero chu thatak in second half lama an ron tho chuaka an tho dun na thatak wangin Brazil lamin an sipur an rule theine tichuan atoi zong in ram pahni ten extra time an khel ngei tura kan rin kan bei sei line sapatang ron lut Gabriel Martinelli an chakna goal chu po injury time 90+5 minute aron khung hlo maya Brazil fan tam takte tan lomna na men lo aron thlen ani kha goal lu dana khan Japan defender ten an na an thok thatok lo an ti tur an ti thatok lo ti ka hmu dan ani a chhan chu defender pahni inkara khatianga Martinelli an space le time mun all le hun anei mai kha Japan lam defensive game phui zia enin amak ani chuti rualin game tluana ti dik thlap ti dik vek kha ahar sadon ema anchet fu tok lo lai te Martinelli an tangkai takin alo mangani e timeyang o le engpo ni se Brazil lam an lom pui oma round of 32 all sam lo takin an paltlanga phu takin round of 16 anin hlang kai ani tichuan last 16 a hian Norway emo Ivory Coast emo an ma chhondona Odegaard te ho Haaland te ho omna Vikings ho nen ngathian in ma chhonse a mu nom khopang le tichuan Japan lam ve thung hi an leinat oma ti khan kumin FIFA World Cup a an zin kong chu alo top ta a engpo ni se Brazil laka tlom kha thil za thlak le mual pho thlak ani lo ani tin kan soitel du chu hliam wangin Japan hian an player thatak tak an top player kan ti Mitoma Wataru Endo Minamino te ho kumin FIFA World Cup khel tur hian an ron hruai tel theilawa chuwa chapa an group stage game pasabera Netherlands nen Sydney anin hne tok tumain hliam take fusa ku bo po ni zan lam khan Brazil laka an chhor theilo bokane heng player thatak tak te hi han chhor thei vek ningat se an van that pui donem an van tangkai pui donem ti kha rilruwa a omane engpo ni se
Brazil le Japan ten game hunam tak min hluya men reiman a om thine Japan lam kan torpuya ale peka thazoka lokir turin kan du sak bokani Brazil lameron kumin FIFA World Cup an zin kong an la zo chhun zom zel dona World Cup voi nga choi to hian kumina an kor oma arsidang aparukna an nem kai thengem ti chu kan thre chho zel aniang chu le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha in tia bengwar thlak in ti ani chon lo like kula kan channel hi in lo subscribe buk don nia thlir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole